Mukoboyi ririmba tujya tumuburamo ariko ririmba n'umukoboyi urenze, ririmba n'umukoboyi uba ufite akazi kenshi, afite umuryango agomba kwitaho, afite gemu nyinshi, ariko today ntago yaheza nk'umurapa, today ntago yaheza. Mu minsi ishize murabizi ko yabakubise ingoma ni what binaniye no kubisoma. Ingoma bayita VVS official ririmba, ngira ngo tujya ari ukuntu ajya yituriza, ariko nawe buriya ni umukoboyi w'umuhanga, ni umukoboyi urenze. Hari n'ukuntu igihe kiba kitaragera ariko bari abakoboyi ngira ngo ibintu bakora bizavuga, dukeka ko bizavuga kubera ko ni abahanga, kandi hari n'igihe tuba twumva ibintu bitari by'abahanga tukumva nibo bahondaguye kandi wenda bitari n'ibintu birenze. Ubwo rero reka uyu mukoboyi nawe turebe ino ngoma ye. Ino ngoma kandi ni ingoma irenze cyane, akagoma gatuje, ririmba nyangu nawe ni umukoboyi utuje. Noneho wabonye ukuntu ingoma yayikoze, noneho ku isuku ya danje, n'umusatsi yari yawukuyeho, umusatsi yawukuyeho umukoboyi, kubera ko nta nubwo akirya akantu. Ni umukoboyi noneho wibereye mu bintu by'ubworozi, aba yibereye ku mazi hariya n'ubundi za Burera, naho hudu buriya ngira ngo ririmba n'umukoboyi mukuru, ririmba shout kuri no boro wahondaguye. Kandi ngira ngo hari byinshi baba bafite abakoboyi, ariko wenda bitaraza. Ni abakoboyi, ni umukoboyi nawe uzi agahondagura bikomeye, ni umukoboyi wenda sinzi ngo gutya na gutya, ariko uyu mukoboyi ririmba ararenze, ni umugome. Ndetse ngiye kuvuga ko hari n'abakoboyi barenze bitwa ko bafite izina, ntabwo nawe ngiye kuvuga, ntabwo ntaba ntandukiriye bano bakoboyi bandi. Afite lirikari, ni umugome, ngira ngo muramuzi, yakoze nk'ingoma duherutse kumva cryptocurrency, aherutse nk'ingoma gaza, bita ingoma Mukarukundo, yagarutse muri no ngoma VVS. Muramuzi mu ngoma nyinshi cyane, muramuzi. Reka turebe ino boro yahondaguye yindi. Ino boro ngira ngo nayo ni boro abantu bari nabo enjoyinga bikomeye. Genda ugiye kuririmba urebe ino ngoma urahita ubona ko ari ibintu birenze cyane, ibintu bikaze. Ubwo rero wenda sinzi ngo wagwanishimira yo big ni ingoma kabisa ituje, aba yibereye n'ubundi hariya ku mazi wabo. Ngira ngo ni nawe uyoboye genge hari iwabo, kuko ni umukoboyi urenze. Ashobora kuba abagira n'inama, ngira ngo ni umukoboyi mukuru hariya, aba ari kumwe nabo bita ba Madagi, ni indi harya mu Magdagi sinabukore. Nagarimbo gasa n'ak'urukundo ukuntu, ariko gatuje katarimo ibikabyo barapfa, nicyo mbagundira. Nta bibuno bagiramo, nta biki. Trust me. Jamura wanwe malifi dubikani kurwani kuzimulo fashion ni kofi bishuka yanjye kura buri fi niba ari wesinzi akurungati wawe wamimbira hari busy kunyakorera umuhoro ubona big kechi sina chimbi kicheka ko ni mi anyira pass hide upfa takumvuga cyane baby vuga ikinyarwanda tubiye mu vuba kandi ndi kumwe na kaza niwe gusa nuwaha kandi bije tubibi cyangwa twore pari muri bibi tubiribinde
hustle winjire Pepo mazi musinziro wigize Bitch fata phone mwangu habu Bitch kwa musaru liyo wabibyo Ni kem na ulimo pagabu Fanga ya uyusu na chamarira Vaya mari gugu wazi dropinga Fanga ya uyusu na chamarira Game para musoe Kwa wa musiki Kwa ikisha yumu please turi gusoma Ibituza Tuyo dukora nge ririmba nkunda ukunda abatuje ririmba nyankuno umugoboyi nawe ubu natuje bikomeye umugoboyi urumva ukuntu abagenda neza nubwo arabagera yenda agahondagura bikomeye akanaguruka ariko nk'aka kagoma aba yakoze ni akagoma gatuje ni akagoma katarimo ibikabyo Bitch fata phone mwangu wabure Bitch kwa musaru liwe wabide Nikem na mbilimo pagabu Fanga ya uyusu na chamarira Vaya mwere kubo wazi dropinga Fanga ya uyusu na chamarira That is so big, it's a big man, it's a big ukumbuye umugoboyi kubera ko umugoboyi abakumbuye nawe ibyo agakora, it's a big, it's a good, that why tuza tukabivugaho tukabitindaho kuri boro ya ririmba YouTube channel ririmba ukareba ino boro witonze kabisa kubera ko ni boro iri enjoyable cyane, ni boro irenze ubwo wenda reka tuze kongera wenda muraza kumbwira wagwani n'izindi boro nshyashya mwananze kubona n'izindi boro dushobora kurebaho kubera ko zihora zihari abakoboyi barimo barakora ngira ngo ni umwaka wo gukora cyane kubera ko hari byinshi twagiye tubona biduha motivation ibi ni byiza ko bigatuma tuba motivated turaza kubireba another sometime ejo bundi game ibigikomeza ntabwo dushobora guhagarara ntabwo twahagarara kubera ko game zihoraho every time it's a move, ni move zihoraho, always a move.